Torbungda akoi date sukta meeting shift over horny Torbung security pire sidasu langolda hana lejaramba indigenous people shift ogani check on the shift ogani highway over prajana yadori yeng seba if law na torok taragati adui manung duda ko madugi manung duda kana mina kuki propaya roi gain hairaba let us verify hosi kyo Aadhaar ki verification je kain to you know Aadhaar bu kaino home secretary na heta soi toroga Aadhaar bu yare ne to yabra ne mana mi physical mi do pore na heta home secretary mana pore se bankim se pore bankim nang na sala bo kadai kadai na kut na mo yenge magi family tree verify to busuna te magi khun do kadai de no verify to busuna te magi khun do 19 kaya da lakwa khun no na kamai toroga karamba ground no verify the hill area committee ki sida yauri ba articles manung da yauri se chieftainship se they are not authorized to order and cannot chieftainship PBA deba. Moidi hereditary nature no adu the justify to we abagat deba. Adu hilia committee na so ito government gi order gi type ta ngasai hana gi chief minister na thagalamba or if ki kari gi problem me amji toga CM ba khun me am du gi tholok mi me am du bo loina ba home secretary ta na chalaga ai jale je to ai Aadhaar verify to bi lo ya bam to pro family tree should be verified NRC ai je kaino Assam na fail hoire bane any Aadhaar, any voter ID say it should be verified with family tree. 1970 ka kya numugi akoi yoje census lai dise sigi census tegi adu dagi hotka lakpoda adu matam de yawba mi jing do ngasi bawgi chahi paraga moi gi Aadhaar do normal wen gra daw neba hojik anuba Aadhaar number lakpo mi jing se bakoi gi di we have to go through a family tree verification adu tawdana Aadhaar pi be yaroi haiga dam neba adu hai de bida government flexible oinaba hekta nungai na hai ta ko yamna rule to ma laga home secretary na tawga tawni Manipur na quite gi stringent oiba Aadhaar gi verification oirega na hajela pudo sida bi Nepali ang pata su paiba kala to migi pata paiba ko lam gi pata paiba ang Imphal ke no gi is the other chalaga Aadhaar ming do honor sem to ketchup da nang di Nepali ni yaro yare ta di bera litro adu gi potuni da aduna rules and regulation do let the law rule act me di me ne ko akoi je law na bound to godam ne politics na bound to na te aduna law du na to biro matam December ngai be mato ta de law na to ge khala ding asi jum to ge mayam ke do we ki do ni so rules of the DC ngasi bo ba chutan pro gi khumajam bale kai kem thok ri ja ASP concern SP concern DGP ja ngasi bo accountability fix to ra okay ja mana huju phaw su deliberately we do na traka is there any agenda kari gi mana ngasi phaw lak tap sa kamai tham bi ni koina mu yam na ko ke ni technically hari politically yeng da bi da ko technically yeng ga prime minister je India gi people में हमसे custodian ने वो president of first citizen of the country वो दी माना second है यार ने को then माँ से कमाई तो गए था मतम तो की पाली वाले गाँव तो की chief spokesperson ने वो माँ से chief spokesperson party में से कनोगी वाना दे BJP में वाना देखो तो BJP कांग्रेस support हो तो party support हो वाना देखो माँ से chief spokesperson ने वो अदो ये मतुंग दा माँ से कमाई तो गए था माना ministry में आम माना इंचार्ज हुई थी को कैबिनेट कमिटी में आम माना चेयर तो हुई को तो मसी की मनुंग दा याम न मरु होइबा याम थी मरु होइबा कोई क्राइसिस सिगा याम नक न मरी लेना बा है दी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स से माना चेयर तो बडियो माना आया मा लो चेयर तो है कैबिनेट कमिटी से को मान चेयरमैन लोय होय हाय तारे मीना के नो होय मान होय अदुगा ngасai aduna masida akoi na yeng doi se ngasai gi point ani ga tang di yam clear cut yeng ba as a chief spokesperson mana Manipur gi matang da or Manipur matang da zuga tan te congress na yam na hiding ba dai so mayam le mani ma live press meet ngasi ba ma face to wi to de adu da mayam le re ko adu ma wa yam na ngang da ba miyam marta media face to bangam da ba adu ma prime minister ni ga na mayam na haina bam le re ko adu ma le re then secondly akoi gi sigi land gi policy si da akoi gi pali ba lengak sina honorable home minister si ayam matam da honorable home minister da loina ma injan ba home minister na mana tawon bani mai decision ni adagi mana honari leidra ko government policy is a home minister ministry of home na yeng mani ave makha pole adu to
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯦꯝꯅ ꯍꯦꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯝꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯀꯣ ꯃꯥ ꯐꯖꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄꯕꯨ ꯐꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯛꯇꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯎꯖꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯄꯤꯜꯗꯪ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯐꯥꯎꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯀꯁꯇꯤꯗꯤꯌꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒ ꯆꯪꯉ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯡꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨꯀꯣ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯉꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯋꯥꯏꯁ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ BJPꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯥꯝ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ 2027-28 ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ IMꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯅꯗꯔ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏ 99.9% ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯛꯇꯕ ꯈꯣꯠꯂꯛꯇꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯇꯥꯗ ꯁꯦ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯉꯧꯕ ꯂꯤꯠꯍꯟꯁꯤꯔꯥ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯂꯤꯠꯍꯟꯁꯤꯔꯥ ꯀꯥꯔꯄꯦꯠ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯊꯥꯖꯤꯔꯥ ꯑꯉꯧꯕ ꯊꯥꯖꯤꯔꯥ ꯑꯇꯤꯌꯥꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯝꯁꯤꯒꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯝꯁꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯆꯩꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯀꯁꯇꯤꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯑꯗꯒꯤ IDPꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯗꯦꯟ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯗ ꯗꯦꯟ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯗ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯗ꯭राꯏꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯗ ꯗꯦꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯗꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ PRꯗ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯂꯩꯔꯤꯔꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯂꯩꯔꯤꯔꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯅꯨꯡ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯃꯤ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯜꯂꯦꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ PMꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक राइट मैम से फुलफिल तौनब पब्लिक की ओइबा गवर्नमेंट अमल लई हाइबसे फावन न पोटसिदि मागी अचौबा लूप होल ब्लैक होल अमल लई हाइबसिदि अखोय हाइदबा यारोयबा रे अचुमने बसे अदा मसिदा मसिगी अचुम मसिदा कमाइन तौगे गांदा लाइबक थी सिनसु कइनो है गांदा साइगी अखोय होजिकसे कनोसिना कय हाइतारेको अखोयगी लान मनुंगसिदा एनी स्ट्रेटजी अदगी ngसाइगी डिप्लॉयमेंट अदु अदा तौ मतमदा होम गी ओइबा मेटरनिना होम न तौवे दे हायगा पीएम सिना माना वासवा ngang तबसेको अखोयगी ngang तबसे आइगी वाखंदा पॉलिसी मेटर खितंग सोइबदगी प्राइम मिनिस्टर सिना लास्ट वांगांग लोय ओइबनिना को लास्ट वांगांग लोय ओइबनिना माना ngसाइगी आइना ngसाइ हाइजबदो मोइना अखोयगी फुरितसिदा अखोयगिसिदा अंगांगबा संगदोरा अमुबो संगदोरा हिगोक संगदोरा हाइबदो मोइना पाम मोंगदो तारबा मतुंगदा पीएम से वांगांगबगी ngairaga leiba ओइगदो मालेबा सिदा मांगजरिसिना कनानो हायकांदा अखोय प्रजा सिनेबा पॉलिटिकली अखोयजे हेना डिवाइडेड ओइकलकबा पीएम ना प्राइम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर ना दुम चाहिया पोनेबा पॉलिटिकल पार्टी मागे होजिकी स्वाइदे लेबा ट्राइबल मैम अदु अदा ngangnariba लेंगाक सेंबा यारोय अदु तोय अदा तोय गाइन तोयसेको सेंटिमेंट की वरी गातने बसेको अदुबो डेवलपमेंट वाइज दि पीएम की रोल याम चाउन ले माना वांगांग तबा चीफ स्पोक्स पर्सन अमोइना माना वासवांगांग तबा संबित पाटर दा सुंगांगन बा मोई स्पोक्स पर्सन ने ngangan ba अदा प्राइम मिनिस्टर ना ngang पाइ जदि डोनाल्ड ट्रम्प बाउदा नोमदा तरा कुम प्रेस में ताउंगने बा पॉलिसी जे ngasai
policy je miyam da convince to se PM je na tawra ga di hena convince oi doi ne ba ko adu public meeting da tangwang ga khoba khon ba election ma manak da dangang ga khoba khon ba sugumba matter da la kan da di akoi yamna dis de CSO moina akoi gi ka ni Manipur public amoina yam dissatisfied oi mon da gi yamna expectation yam wang na koi na leibani hojik so dum wang na lei hai tam ni public ke ko mala ga kai hai du no si la roi khan ta ga so mala ka ne ai di kai hai du jano ne ga na dum khal le ba sida BJP ki congress ki wana te ba sida ko even Rahul Gandhi je prime minister oi da ba da mala ga di kai hai du jano khan ba di lei ba ta bu akoi sida political movement je lei ba matam da akoi marak ta he na divisive oi ba mahom guding mak da changa ga som da changa ju PM ju mai ne ma lakta de se home minister na la kan da classic grand de da moi myam phamina do ko se so myam phamina do nangi ju pini nangi ju pini nangi ju pini nangi ju pini ha dia de ba clear cut policy me le gadam ne ko so clear cut policy do lai tabne na prime minister se ma ho ji po wangang bagi room je lai tabne na idea main tham jake okay thank you so much ya clear ba ma policy me free to me lai jin da ngang thok ko se lu maram na kha aga ba ngang thok kan lai ni do matang utam chara kan da mana tahaninga mong du moi gi plan do ha ba ta ra kan da mana ngange na dumai leram basu ai duga yam nungai je duga ai ozab tan kuma dak lak tiki si gi matang do za ma hak lakpa lakta ba have say not confirmed yet hujik po oidri adubu yam akoi gi kano national media singda news channel singda ma lakpa gi changsian wange na July thapong gi northeast ki state khra da lakpa da Manipur si yosilak pe wasi gamna chances yam wang na ngang na ri hai tare khang hau da July sida hang na if ge oza chantre lak se oza nga sai oza so yam phasan thambi gi do ma lak tru su ai du wa se ngang hai bani matang ki te lei du issue si matang ki da wa hayu mongone machin thu wa ngom sidai da ma involve to hai bani lak tra ka physically ma sai present oi ka so du gi potu ma di mai sai te ulo hai bani ada mai lak pa mai expected prime minister visit in Manipur hai tare si gi post kai gumba lak ta ra ka di mai poche mana khu ju ngang da lei bese mai gi plan na tra kari gumba agenda do mai ek senga kan da ngang ge na mana khalla kan da matam chara kan phong to ge na chin kang thok ken oram basoi na tra hara kan da handak lak pa ta ra ga di me am su haina ri ba kai gi no lak tu se di parliament su naksile parliament session gi su lei ri tu ga top khoi gi election gi related ba bihar election kai kai me am lei swai matang gi da kari gumba khara utpa ya na ban tra ga mari oina mari lei na hai ba ta re swai gi meeting som de ka thai pet yeng ba ya ba kai gumba if ma physical space the presence of the comment tham bini user BJP है political parties है CBI देव मणिपुर की politician दी CBI है politician दी CBI को रिगला ये election दिन नक्सल है देखो highway इन देव politician में आपने ticket पी दे बिदा ममांग दा कोई BJP की कहीं वाला ticket पी दे बगी ममांग ने के बगे ticket पी दे बगी वाकर में आमला तना BJP office मांग लो तो हुई तना को हमारे तो उधर ना anybody can be changed but the party will not change its policy party masai policy change so toroi magi khanjaba program mana yadri khanba magi wakhalon adu la laga suma chaloi party na ko suja chaloi aduna party gi oina ai meng ni ko akoi gi meeting je kano ne both every political party loima congress BJP wale traje ko everyone moi je regional party we na survive to ngam da je khoi di economically khoi contribution lai tam ni na survive to khar wani je de khoi loi khang ye ko aduga chai yang khai je da khoi na khoi gi oi ba political status se khoi CSO me amna political status man ni bana ta na ko political status ni bana ta na political party na dinga si ba da political status ni dri ba ain tham ni je ko masa gi oi ba khoi Manipur gi oi ba collective political agenda amani bese khoi na ngam dri ba negotiation je always at the level of CSO antane ba tawri se ko CSO yanaro adu mutung da politician ko me am yanage adu mutung de assembly pass to ga ne ba hojik su adu gi pot ne lai je politicians gi role je yam na limited oina thamme ba national political parties ne ko moi agenda adu clear oi da ta di animated ai je animation ne je cartoon ta re ne am seng na de ko adi akoi anga ga to men je cartoon animated cartoon yeng bai type da koi leader me am je cartoon ta re am ne bai am seng na de ko ai na ai wai jam phasaram da di ai ko adu cartoon ta re am ne animated suspension ne di na tho am da pi da bi da tham bane do India je kai no ne yeng da de koi 1947 da akoi bharat se koi ki free nation ne declare to matung da ko 26 January 1950 da koi na republic ni na lauthokra wa du gumba sovereign democratic and republic secular republic state ne na koi je akoi ki constitution je adopt or lai ne ba every politician jing je constitutional power ma ga loina na mana politician oi jeri je
vote kagera karoigera election commission of India da ming once sangragadi saka mani lebak sigi Republic India se sigi oiba federal structure da natraga central structure gi manung da changa kanda malem sigi manung da India bu develop tawalaga pubagi agenda du da rajniti politics se yauna baneba community politics tawgera yawbadi oira moyaba aduna as a political party when aini exam tamda BJP or the central leaders are sacrificing a lot of people, regional politicians in Japan. Tamam sine banda kisite ko. Mam de shidoi mam ji kaino aganda. When the prime minister comes, there already peace will prevail. Mala ko ta di peace le ne ba lambi chalani wari bu ko. Aduga mala ko matamda if by chance marai bak thi dana koi politicians sing je Manipur je lengak lei tabida governor wai matam da su adum chali na ko Kashmir da kaida PM hoi chali atop pham da Goa da chali adum program tawi dana ko prime minister lakne ay gal lengak lei ne habdi lei ke ba by chance marai bak thi dana lengak sel lei traba adu marta mo prime minister la ega na koi leader la ega khuba ga chalu ro ko koi BJP ki member ja sab di pai ko chalu ro ba moi bu Kasai animated suspension da lei mi me hamse makada phamaga prime minister ga governor ga na dais phamaga makada ex chief minister ex minister me hamjina makada phama khuba gi capacity da moi lei ga ai ja moi jo mun na khan ba daka weba what is their role if the prime minister comes even amisala kan the public meeting na tab di kashukai de mana grande de lega governor gi de lega challaga unara khut sokna ba adu gi di my dignity leina kano honor leina chatpe ya hai but if there is a function or public meeting adu matam de masagi chief minister ga kano ga phamin ga wangang mudi ya roi ba PR roi na ko animated suspension layer na adu matam de governor na wangang ane ba keynote si governor na pirani chief secretary na pirani ba where is our politician akoi political right kai sakre de akoi hojik lai ba Republic of India si manung da sovereign democratic republic na je akoi democratic right ka dai no ba akoi lai ba 60 MLAs including those belonging to the tribals ko because of the political position in Manipur ngasi leiba political position sina even maral lejadaba khadaba yaugdaba natraga ignite tawudaba natraga hullangamudaba kana gumba tumin lejaba mi ma phawda magi political vote kazera no pa my political power exercise tawngam dedana immediate suspension da tale ne aduna prime minister na latringa da if lengak se masi moina ngamaudraba adu tadi it will be very shameful aduga next mathangi election da ko moigi hojiki leiba MLA मैम दे तंखा एम टिकेट फंगरो याना जो आई अदुम चाउथोना हाइबी के मरम दे मतम दु हाइ तोइसे नोइ अदुम दाइस तगी आई वर्सु प्राइम मिनिस्टर आई जुंगांग वे आने बदे नोइ मैम खना बदे नि आई ngasi लागा नोइ न तौngam दबदो आई न तौबिरगा नोइ ngasi अनो मणिपुर पिबिरबने आई सेन जन हाइरबने को अनो मणिपुर से अखोइ की मंगलान अखोइ की लमदम सिगी पॉलिटिशियन मैम दुगी मंगलान दुगी मतुंगिना अखोइ की 34 ट्राइब अखोइ मैम पुन्ना मैते पंगन याउना हाइतारे को अखोइ मैम पुन्ना दु मंगलान अमदा अखोइ हि होन मिनरगा चलिबनेबा अखोइ हिदांग दो अखोइ लोइ तोंग लेरगाना अखोइ हिदांग मैम दो कनो दो हि होनबो चै दो थादोगलगा ना मोइने होनबा हि दुदा अखोइ तोंगगा हुजि चलबने से अखोइ कावरिदबनेबा aduna democratically akoi republic nation amo ibata gasu we are not able to exercise anything now akoi democratic republic to akoi centralized structure amada changa leiro matungna akoi gi hojiki centralized structure gi manung sida moi gi apama do tawra matungna akoi politicians noi gi politicians sing ja helpless oi bidagi noi politician na loisan ba BJP na loisan lini yo se hai duine ka secretary che ko adagi BJP na peace for ini BJP na lambi chagal lini hai duine loini ya but where was our leader during that time? Was our leader involved in any form of negotiation? Was the 34 tribe to leader me abduga akoi leader ga phamin ga negotiate tawgibra tawgideba akoi CSO me amga center gi AK Misra ga aduga the credit goes to CSOs AK Misra and Home Minister and the Prime Minister. There was no leader. They did not play any role apart from sending paper to the governor ko aduna ta atoba role of the laitre mo yaduna mo gi role do utragadi Prime Minister wangang matamda Prime Minister na Birenji na tormado mamang de mala amganda hire me ko amisana hayeng election ne abra kaino da hayeng korok kandak la unia ganda kangji bungda tawuma tamdu da ade Birenji adu da na hire me handakti honorable governor chief secretary security advisor hire chaki doine ba public ta ko aduna politicians ingi image
से सामने है हूँ चीफ मिनिस्टर वही ना मोई मा तब लेजे अखोई कनो तामो राधेश्याम अदगी कनो अखोई कनो से सिंगमई की कनो केंद्र की MLA देन अखोई तामो गोविंदास देन बिश्वजीत मोई मैम जो मोई वर्कर लिसिंग पुरगा फंक्शन फमन मंगम दूरी ब्राबा मोई ना मखा द फमगा को अदु कंडीशन दु येंगो मुन्ना अदुना पॉलिटिकल डिसिसिवनेस एंड पॉलिटिकल कनो से कयानी अखोई की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ and constitutional negotiations political parties na tawgadam ne CSO tawgadam na te ko se aduna moina tawrtaw matamda Modi laktaba it doesn't matter to the people now hachum ba Modi laktaba daga wi de boji du Modi la asu jamana re laga loina tawbirabani tu yengo napi thabire cheng pire IDP December boda hanjalani noi bire na tawngam dabdo tawre aina tawre na noi gi leader afabadi se oza kano ni Chandra Kumar ni na khanjalam jo khoi myam de khwa dum ko bim le ne ba prime minister la ko ni ne ko aduna akhoi gi jaga do aina tawmana kai no prime minister thagadan ba opposition na tawmana kai no prime minister sidhan ba wari bu ko adoi jaga gi role do lo ba ita di akhoi gi democratic right cheng asi le ba condition da prime minister na wangang mangang da ba aina ji daga ta de ai do chap manare aduna madu gi value do leite ai jabne aina daga ta de ai sa ko okay thank you so much yam fajan thambi oja santana koi hujik laina khalaga su phibam sida cherak selak sintara gadi laidiba ko gi कोई एनिमेटेड सस्पेंशन लेडिबा लेजिस्लेटर सिंह हाई तारे सस्पेंडेड लेडिबा सिंह से मखोई की कनोसिना स्टेंजिना कदाइदा मखोइसना करिमता अखोई कानाद्रबा हाइबा तारेने अदुगमा मागी रोल से करिमता लौद्रबा केमता ngamjadrबो नामना अदुमाइनि काय फिरुक खुमगा लेबि फिबम दो लाखबै मोंग दो लाकदोरि अदुगा मरक स्टेदा लोइनमक सेमकपसे फागुमै मरक्तगी लीडर से खनबा ngamदना क्लेम तोबा ngamदना कनाना ओइदुनो जे कनो तौदन लेदिबनि मरक से सेंटर नाम हेक्ता खलक याने मु हाई ngahak lerega semana bakoi masi sikai punjele mu hai sigi stand se mu leide hai adubu sabchana hai tare mayamda sima habududi uttabandana sem gadra sem driver su akoi da thaja basu pi daba aduga leidi pose kai no habagi yamna confusion state am khaktang leidi se dugi potom su leide abagi oina ozaji ozabam kinu thambi kire hujik tawriba lalong sena hai tare kone separate tawna ba khudabane har kanda कनो की रेलिप गेम सिंग सदाउन तोरगा ITP हलन पे सी मतंग लोय तारसु मसिदे एजेंडा पुगो मानु मोम खक्सुम लैबसिना नुंगाइतबदे दुम फावहली अदुना हौजिक्सी डिलिंग टैक्टिक्स तौबन हाबि तोंगान तोंगान बे मोड मैम सुपिना बले अदुना अखोइना सुंगु उबंगम मसक उदबा हाइतारे मसिदे सेंटर गी ओइबा करंबा अखोइगी लानबुंग अमा ओइनाबा लालोंग अमा सागलब्रा हाइबदुमसु चिंगनबदी याम चाउनो पोइ ओजा लोसिलकपिनो क्लोजिंग दिमाग से कमाइन थम्बिनि ओजा ए तेतकना दुमाइजेगे को होजे अखोइगी अखोइना चजापुर तोगुं चंगजे हादे को मोइगी सु सोमदा अखोइगी बिजनेस ले मिनरमदो सोमदा खर पोरकता यारोय को अदुगी पोरकपा हाइबदी we have to agree between our people that yes अखोइ हाना indigenous people मसेनी अखोइ ले मिनगनी हाइबगी idea of Manipur do aduda state do chakadam neba for the idea of Manipur that dakaliti negotiation gi kai da kano idea of Manipur lai na khona kai do we December ngai do no ba what is the law doing law do kai do ge ba idea of Manipur kai no si Delhi da CSO khara mu ko koi khara mu char wari mu sana adu di December da to sine ko adu di moi su khara yana ro ni na kai do we what kai do we wari no let the law act ko let the law act torbung da akoi date sukta mi sing shift over horni torbung security pire sidasu langol da hana lejaram ba indigenous people shift ogani chekon da shift ogani highway over prajana yadaro yeng seba if law na torok taragati adui manung du da adugi manung du da ko madugi manung du da kana mina kuki prokpa yaroi gain hairaba let us verify hosi yemo Aadhaar ki verification je kain to no Aadhaar bu kai no home secretary na heta soi toroga Aadhaar bu yare ne to yabra ne mana mi physical mi do pore na heta home secretary mana asma pore se bankim se pore bankim nang nasala bo kadai kadai na khut na mo yenge magi family tree verify to busuna te magi khun do kadai de no verify to busuna te magi khun do 19 kaya da lakwa khun no na kamai toroga karamba ground no verify the hill area committee ki sida yawri ba article se manung da yawri se chieftainship se they are not authorized to ko order and cannot chieftainship pibe adeba moidi hereditary nature do adu da justify to ya bagat ne ba adu hilia committee na soi to ga government gi order gi type ta ngasai gi hana gi chief minister na thagalamba or if ki kari gi problem am ji to ga semi ba khun me am du gi tholok pe mi me am du bo loina ba home secretary ta na chalaga ai je le je to ai Aadhaar verify to bi lo ya bam to pro family tree should be verified NRC ai je kai no Assam da fail oi rabane
any Aadhaar, any voter ID say it should be verified with family tree. 1970 ka kya numugi akoi ki hojik census lai dise sigi census tegi adudagi hotka lakpada adu matam do yawba mi jing do ngasi bawgi chahi paraga moi gi Aadhaar do normal wen gra daw neba hojik anoba Aadhaar number lakpo mi sing se bakoi gi di we have to go through a family tree verification adu tawduna Aadhaar pi be yaroi haigadam neba adu haidebida da government je flexible oinaba hekta nungai na hai ta ko yamna rule tawba malalaga home secretary na tawga tawrani Manipur na kwai dagi stringent oiba Aadhaar gi verification oirega na hajala pudo sida mi Nepali ang pata su pai ba kala to mi gi pata pai ba ko lam gi pata pai ba ang imphal ke no gi is the other chalaga Aadhaar maming do honor sem to ke chap da nang di Nepali ni yaro yar ta di bera litro adu gi potuni da aduna rules and regulation do let the law rule act me di me ne ko akoi se law na bound to godam ne politics na bound to nati aduna law du na to biro matam December ngai we mato ta de law na to ge khala ding asi jum to ge mayam ke do we ki do ni so rules of the DC ngasi bo ba chutan pro ki khumujam bale kai kem phok ri se ASP concern SP concern DGP se ngasi bo accountability fix to ra okay